biganiro byacu tubashimire ko mukomeje kubana natwe kuri aya manywa mu kiganiro cya none aha tugiye gusubira ku birimo kubera i Kinshasa mu mujyi rwagati umujyi uyu munsi wiswe ko ari umujyi upfuye ville morte ndi kumwe na mugenzi wanjye Shadadi wiriwe neza yego imyigaragambyo iraje i Kinshasa kubuza abantu bose cyangwa kuvuga ko nta ujya ku mirimo kugira ngo ubuzima buhagarare cyane bishingiye ku kuvugurura itegeko nshinga nk'uko byatangajwe na nyakubahwa perezida Tshisekedi perezida w'iki gihugu ndetse n'abayobozi cyangwa abadepite mu nteko bagatora ko rijya mu bikorwa kandi ibi bibaye perezida Tshisekedi mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru avuga ati ntabwo amatora ashobora kuba 2028 n'abafite icyo gitekerezo bakibagirwe ariko akavuga ko amatora y'akamarampaka mu guhindura itegeko nshinga yo ashoboka. Muri kiganiro turi kumwe n'umwe mu bagabo ujya udufasha muri biganiro tuza Oxygene turi kumwe nawe mu kiganiro kugira ngo adufashe kuduhuriza amakuru y'ibi byose birimo kuvugwa. Oxygene mwaramutse ngereranyijeho amasaha ageze aho uri? Mwaramutse Mama Scovia. Baramutse neza ndi kumwe na mugenzi wanjye Shadadi tuguhaye ikaze i Kigali mu Rwanda kuri Mama Rwagasabo. Urakoze Mama Scovia. Shadadi ndagushoje nsuza n'abakunzi ba Mama Rwagasabo baba ku mugabane wa Amerika, Uburayi, Afrika n'ahandi hose. Urakoze cyane. Yego muri iki kiganiro twashatse kwibaza ku munsi w'ejo hiriwe itangazo rivuga ko uyu munsi Kinshasa iri bwitwe ville morte, imyigaragambyo ivuga ko nta ujya ku kazi nta ufite icyo ari bukore ariko ntabwo dushaka kubaza ikibazo cy'imyigaragambyo turashaka ngo dufashe hari ibintu bigera nko kuri bitatu nshaka ko duhuza cyane kwigaragambya bishobora kuba impamvu ishobora gutuma guvugururwa ku itegeko nshinga bihagarara mu gihe inteko yo yemera ko ribuvugururwe ndetse na perezida wa Repubulika ushaka gusubira ku butegetsi biri hanze ari cyo gikomeye mu kuvugurura itegeko nshinga kigamijwe igihe we abikeneye kandi andi makuru agaragara ko nta muntu ushaka gutekereza kuvugurura itegeko nshinga abyutse ni ibintu biba bimaze igihe kinini. Dufashe guhuza ibi bintu turebe iki imyigaragambyo ishobora kumara mu gukoma mu nkokora cyangwa se niba nta kivuze ari gusakuza kw'abaturage no gukora ibi nyuma yaho ubuzima bugakomeza. Urakoze Mama Scovia. Iyi myigaragambyo yahamagawe n'ihuriro ry'amashyaka bishyize hamwe yitwa C64. C64 nibyo tegeko mu itegeko nshinga article ivuga ko umuntu wese umukongomani afite devoir yo gukora esheke ku muntu wari we wese ugiye gufata ubutegetsi ku kingufu. Iri huriro rihuriyemo n'umunyepolitike yitwa Martin Fayulu akaba ayoboye icyama cyitwa Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, akaba yihuriyemo na Moise Katumbi uzwi cyane wabaye guverineri w'intara ya Katanga uyoboye ishyaka ryitwa Ensemble pour la République, akaba ahuriye muri iri huriro n'uwitwa Matata Ponyo yabaye minisitiri w'intebe ku gihe cya Kabila, akaba ayoboye icyama cyitwa Leadership Gouvernement pour le Développement, akaba harimo n'uwitwa Delice Sanga uyu ni umunyepolitiki ukomeye cyane uyoboye icyama cyitwa Envol, akaba ari n'umudepite ukomoka muri Kasai, akaba ahuriyemo n'uwitwa Jean-Marc Kabund. Uyu Jean-Marc Kabund yabaye umuhuzabikorwa ukomeye cyane wa UDPS, nyuma aza gushwana na Tshisekedi aramufunga, wayoboye icyitwa Alliance pour le Changement. Aba bagabo rero nibo bahuriye hamwe n'andi ma organisation nka za Lucha na Filimbi n'andi ma organisation société civile, bavuga ko bagomba kubara route guhagarika umushinga wa Tshisekedi wo gukoresha amatora kamarampaka kugira ngo itegeko nshinga rihindurwe bitume noneho Tshisekedi abona manda ya gatatu kandi amaze gusoza manda ebyiri zemerwa n'itegeko nshinga. Iyo myigaragambyo rero twabona imyigaragambyo yabaye nubwo abantu batasohotse. Mu makuru tumaze kubona mu kanya
inzira zose mbese zikomeye za Kinshasa dufashe nka Boulevard du 30 Juin. Boulevard du 30 Juin niyo muhanda, niyo avenue nkuru iba muri Gombe, ihuje Gombe na centre ville, nimwo banke ziba za ministere, ambassade, amazu maremare, amakomesa akomeye. Aho hose twabonye ko nta bantu bagiye hanze. Iyo boulevard bamo wenda badukurikiye barimo barareba iyi video twifashishije dukuye ku mbuga nkoranyambaga za bamwe mu banyamakuru n'abandi bantu batuye muri uyu mujyi, barimo barabona abantu bahari uko bangana. Wenda haraza gusigara abasanzwe bazi Kinshasa kutubwira niba ari uyu muhanda wabagumeze cyangwa habaye impinduka. uyu muhanda bareba, uyu muhanda wamo ambuteyage ikomeye cyane, mbese kuva saa 11 n'igice uwo muhanda biragoye kuwucamo, habarimo ambuteyage iteye ubwoba. Ngira ngo image muze kuzishaka zirahari, ambuteyage sanzwe zihaba, ntabwo byoroshye umuhanda. Kandi Mama Scovia, Kinshasa ni umujyi munini cyane, buriya ni umujyi ufite nibura ibirometero 160 by'uburebure kuva aho Maluku itangiriye ujya Bandundu no kugeraho mu komina Mongafuri rangira ujya Congo Central, ni ibirometero 160. Nuba ngo niho kuva Rubavu abantu babigereranya kugera i Kigali, inzu ku yindi ikaba ifite ubu largeur ya kilometero 80. Harimo abaturage basaga miliyoni 25. Tugereranije ni nk'ukuntu hafata abaturage bose b'u Rwanda n'u Burundi ukabashyira muri Kigali mu mujyi umwe. Urumva rero kubona ko iyi mode d'ordre ngiye uko nibona artere zose twafata ntuza Boulevard Lumumba uko imeze, za Avenue Bypass, ugiye muri yo Avenue bita Avenue de l'Université, ihuza Karamu Limete, ujya za Enikin, ufata Avenue de Liberation. Ni umuhanda munini cyane. Twasanze ko abantu ntabwo bagiye mu masoko, ngo kuri zo miliyoni 25 bavuga ko nibura nka kimwe bibiri bya gatatu basigaye mu mazu yabo kugira ngo bakore iyi myigaragambyo yahamagawe n'aba bagabo nari maze kuvuga, kugira ngo Tshisekedi areke uramushinga we wo gutegura referendum kugira ngo ahindure itegeko nshinga. Yego, kuba abantu bangana batya, Kinshasa ifite miliyoni 25 z'abaturage zirenga, abadukurikiye barimo barareba ku mashusho ko hari aho ubona ko hari abantu bake kuri moto bagenda, ushobora kubona umuntu umwe arenga, imodoka imwe yinjira mu muhanda idafite yihagarika, ubona ko ari umujyi nonaha wavuga ngo mu by'ukuri nk'uko bawise ngo ni umujyi upfuye. Urabona ko nta buzima kuko abantu bari mu nzu, muri ubuzima bw'abaturage ni ukuba buri hanze mu mirimo. Mama Scovia, n'abo bantu bawujemo n'abamotari benshi, kandi abamotari benshi muri Kongo twe tuvugamo ko n'abamotari b'abaruba bakomoka muri famille biologique ya president. Nibo basunitse DPS ababwa ati basohoke, ariko urabona andi ma video yerekana ko bari kuvuga ati nubwo motari twagiye hanze batubwiye tugiye mu muhanda, ariko twabuze abakiriya kuko abaturage banze gusohoka kubera batishimiye uyu mushinga wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Yego, ikibazo cyanjye cyashakaga kubaza rero uku kuba nonaha Kinshasa ari ville morte cyangwa city morte, ni iki biri butware ku bijyanye no guhindura iri tegeko nshinga? Ese niba koko hasohotse abantu bakeya benshi bakaguma mu nzu, bivuze iki muri politike, cyane ko hano wenda tuza kugera ku gice cyo kwibaza imbaraga Tshisekedi afite mu butegetsi n'abaturage bivanze n'abanyapolitiki bamushyigikiye, tutibagiwe n'igisirikare uyu munsi afite abajenerali bari mu rukiko uyu munsi. Mama Scovia, ni ikimenyetso gikomeye cyane, cyo kwereka Tshisekedi ko abaturage bisa nkaho batishimiye ubutegetsi bwe, kuko muri mobilisation aba bagabo bakoze ba C64 bavuze ko abaturage bahitamo swati umudendezo nangwa bakomeze mu bucakara Tshisekedi akomeje kubashiramo, bahitemo demokarasi nangwa
bahitemo igitugu Tshisekedi akomeje kubashyiramo, nangwa bahitemo kwihesha agaciro nangwa gusuzugurwa. Ibi bivuze ko ubukene kuvaho Tshisekedi agire ku butegetsi, Mama Scovia ufata amavideo yose ari Kinshasa urebye ukuntu umujyi unuka, byo byonyine birakwereka ko nta kintu na kimwe muri izi manda ebyiri akoze yigeze ahereza abaturage. Abasirikari bamaze amezi 3 bamwe badahembwa, kandi ubu umusirikari mukuru uhembwa amafaranga menshi, umugeneral d'armée ahembwa amadolari 230, umusirikari wo hasi akaba ahembwa hafi amadolari 100. Urumva ko amadolari 230 ku mugeneral ruba ni ibintu biteye ubwoba cyane. Alors ibi rero opposition yabikoze nka test kugira ngo barebe uko abantu benshi, abaturage benshi baravuze ati Tshisekedi afite imbaraga, afite amafaranga. Opposition haburiya Martin Fayulu, Delice Sanga na Jean-Marc Kabundi bari mu gihugu, ariko Moise Katumbi na Matata Ponyo barahunze ko Tshisekedi yabashyizeho dosiye ngo bakorana na AFCM 23, ubo bari mu buhungiro. Abaturage bari kwibaza ati se ko Tshisekedi atuguye nabi, ariko n'abamurwanya eske hari imbaraga bafite? Iyi rero kuba nibura yari teste kugira ngo barebe abaturage niba bari bubumvire. Kuba iyi teste ishobotse, bari guteganya gukora marshe noneho ikomeye cyane izaba ku rwego rw'igihugu. Iyo marshe rero niyo izerekana imbaraga koko nyakuri. Naho uyu munsi yari teste, ariko iyi teste yashobotse kuko amakuru tumaze kubona, i Butembo nta muntu wasohotse, i Beni nta muntu wasohotse, Sangane nta muntu wasohotse, i Bunya barafunze bose, Katanga, Lubumbashi mu mujyi na Kolozi kandi niho hari ibikorwa byinshi, nta bantu bagiye hanze. Ngo iyi yari teste nyine nkuko nari mbivuze, kugira ngo opposition yereke Tshisekedi ati uyu mushinga nukomeza turajya kure, kandi kuba babishoboye uyu munsi ni esinye ikomeye cyane, ni signale bohereje Tshisekedi bati nukomeza ibi bintu bizakugwa nabi. Yego, Oxygen amakuru ni meza Shadade. Ikibazo cyane kirashingira n'ubundi ku bigendanye n'ibi bigendanye n'itegeko nshinga. Perezida Tshisekedi mu matora yabaye mu mwaka wa 2023 soza yerekeza 2024, Perezida Tshisekedi yagize amajwi menshi ugereranyije nabo bari bahanganye, barimo ba Moise Katumbi, barimo ba Fayulu, barimo nabo bose n'ubundi batandukanye bakanda barengaga muri 20. Niki cyabaye muri Kongo Kinshasa cyerekana ko ni ingingo ya 64 cyerekana ko Perezida Tshisekedi atakongera kugira andi mahirwe n'ubundi yo kongera kuba yabona indi manda mu kuyobora iki gihugu, dore ko mu matora aheruka abo bahanganye bose yari yegereje kubahigika? Ayo matora Shadadi wibuke neza ko na matora yabaye iminsi 7, hakoreshejwe za mashine à voter. Twabonye mu mazu buri muntu wese w'umudepite wari kwitoza ku budepite bwa IDPS yari afite imashini we mu nzu, abantu bitoreye mu mazu. Imaje zirahari ngira ngo namwe murazibuka, ku buryo n'ama groupe armé abamayimayi bose bari bafite amamashine za Mwenga, za Shabunda, za Kodeko, baratoye ahantu hose. Kandi icyo gihe mu d'ordre nyine hakoreshejwe ruswa ikomeye cyane muri amatora. Wibuke ko hari n'umu observateur wa Union Européenne wari ufite ibanga by'ukuri ry'amatora, yahanuwe mu nzu ndende hariya muri Gombe, arapfa. Kugeza ubu nta enquête yigeze iba, ku buryo amahanga menshi n'aba observateur bavuze ko ari amatora byerekana ko habaye ubujura. Ibaza amatora yakozwe iminsi 7, ibyawe yavuyemo rero biragoye kwemera ko ari amanota koko Tshisekedi yabonye. Icyo gihe byari biri muri logique ko yari ku butegetsi, kandi itegeko nshinga rikaba rimwemerera gukora manda 2. Ariko ubu itegeko nshinga ryatowe tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2026 ntabwo ryemera ko ryo ryonyine rihinduka. Niyo mpamvu bagiye gukoresha article ya 5 ivuga ko abaturage ngo baramutse bakoze amatora kamarampaka bakemera ko rihindurwa aribwo afite ubushobozi, ariko biraza kumugwaho uko amaze gukora manda 2, kandi article 220 ikaba itemera ko haba manda ya 3. Biramugoye cyane Tshisekedi kuba azakomeza. Ubu rero icyatumye agira ubungubu amanota amanuka, hari ibyegeranyo byinshi bimaze gusohoka
byerekana ko muri izi manda ebyiri Tshisekedi amaze kunyereza miliyari 70 z'amadolari, ntabwo ari z'amafra kongole, ni z'amadolari. Yego. 70 miliyari 70 Tshisekedi amaze kwiba. Amaproje menshi, proje bita Chilejelu, proje bakoze zitwa proje zakozwe za PDL 245, hari amaproje menshi atigeze akorwa, kandi amafaranga leta yarasohoye ayo yose ibyo byegeranyo bikavuga ko Tshisekedi yayibye. Noneho ibyo nibyo bigabanije kote ya popularite ku baturage. Bishoboka ko ubungubu nubwo amatora yaba, biragoye ko abaturage ba Kongo n'ubukene barimo, ikibazo cya tribalisme, habaye urwango rukomeye cyane, amoko yarateranije amoko yose, n'ikibazo kuba yarananiwe kurangiza intambara yo mu burasirazuba. Ubu ngubu ngira ngo wabikurikiye ejo ADF yisha abantu basaga niba 70 hariya muri Beni. Ejo bundi buriya Kodekotene yatemaguye abahema, no kuba yarananiwe ikibazo cyo kurangiza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba, kuba yarananiwe gutanga imishahara myiza, kuba yarafashe ubwoko bwe gusa bw'abaruba akaba ari bwashyira gusa mu kazi. Ndakubwira n'umuntu ukubura muri Presidence de la République, undi wajya mutari umuruba. Iyo kibazo cya tribalisme cyo kuba yarananiwe guha abantu amazi, amashanyarazi, transport ntayo, ubukongo nta ndege igira, nta carte d'identité igira, byatumye icyizere abaturage bamugiriye muri aya matora yashize, nubwo twavuze ko yabaye ukuntu, ubu icyo cyizere cyararangiye burundu. Ntabwo abaturage bamukeneye kongera kuyobora cya gihugu, ubongere babe mu bucakara nk'ubwo barimo muri iki gihe. Bwana Oxygene, warugarutse ku kigendanye n'itegeko nshinga. Iri tegeko nshinga ni ryo mu mwaka w'2006. Turi mu 2026, aho isi irimo igana. Iri tegeko nshinga rimaze imyaka 20, ari nabwo bwa mbere muri Kongo hari habaye amatora y'umukuru w'igihugu bakava mu nzibacyuho. Ubona nta cyuho kirimo ku buryo abaturage ba Kongo n'ubundi bishingikirije ingingo ya 5 y'itegeko nshinga, bakabona ko hari ibikubiye muri iri tegeko nshinga bitagendanye n'igihe, bakaba babihindura, bitagifite agaciro ugendanye n'icyo gihe, ukorekeje aho isi igeze. Itegeko nshinga nagize umwanya ngira ngo ndabaha n'icyegeranyo ngiye personnellement nakoze kuri analiza. Iri tegeko nshinga riradadiye pe, rimeze neza, ahubwo umva ikintu bari gutangamo ko bagomba kurihindura. Umudepite witwa Shehu Kitundu yavuze ko ngo itegeko nshinga ngo ririmo akaboko k'u Rwanda. Gute? Ririmo akaboko k'u Rwanda gute? niyo sele argument bafite, nicyo kintu kibi kirimo. Avuga ko iri tegeko nshinga ryandikwa 2005, ngo ryambutse ngo rikajya mu Rwanda, mu Rwanda rushyiramo amartikle, ayo martikle rero twarayabajije n'ubundi twe twayabona, ngo u Rwanda rushyiramo ibintu, ngo iri tegeko nshinga ngo turihinduye ngo tuzaba dukuyemo akaboko k'u Rwanda. Ngiyo manipulation bari gukora abaturage. Naho mubajije ati se ni iri article irimo? Iri tegeko nshinga rimeze neza, rirengera ubuzima bw'abaturage, rirengera ubuzima bwa administration. Nk'ubu muri iyo tegeko nshinga havuze ko leta yagombye kuba ihereza ama province purusa 40 y'amaresete, ariko kugeza n'ubu ntibigeze babikora. Iri tegeko nshinga riproteje abadamu, abategarugori, riproteje abana, riproteje souveraineté y'igihugu. Ibyo bavuga ngo harimo akaboko k'u Rwanda. niyo sele argument bose bari gutanga, ati umuntu wanze ko itegeko nshinga rihinduka nuvuga ngo ari kumwe n'u Rwanda, ashaka balkanization. Nicyo kintu bari guteza abantu ubwoba. Nayo itegeko nshinga nta kintu na kimwe kirimo bavuga ngo cyarapfuye, usibye ko ubwo birimo nibyo batigeze bakora n'umunsi n'umwe. Naho texte nta kibazo ifite, iri kuri standard yandi mategeko nshinga y'ibindi bihugu bikomeye byo ku isi, nayo niko rimeze. Kabila kuki yashatse kurihindura 2016?
ikintu cyose bashaka guhindura ni itegeko rimwe bashaka guhindura rya 70 Yego. rivuga ko Ingingo. ubu president de la republique yemerewe manda imwe renouvelable une fois gusa Une seule fois, Kuvuga ngo oui, adashobora yego. kubona iya gatatu nicyo gusa nawe nicyo yarashatse gukora Yego. yarashatse kubikora 2016 nawe ahura n'abantu bagiye mu muhanda ngira ngo hapfuye n'abantu basaga 3,000 icyo gihe Yego. harimo n'abadiri icyo gihe ko Eglise Catholique yakoze mobilisation nawe biramunanira bigeze aho akoresha amatora arimo yashizeho ntuza Shadari aratsindwa ahereza ubutegetsi Tshisekedi uko twese tubizi byagenze muri arrangement bakoze basinyanye amasezerano donc na Tshisekedi na Kabila nicyo yarashaka nta kindi yarashaka guhinduramo usibye guhinduramo irategeko rya 70 rivuga ko umuntu president yemerewe manda ebyiri atemerewe gatatu kandi iryo tegeko ryashizwemo kugira ngo bahashye buriya butegetsi mu buto yakoresheje imyaka 32 ari gukoresha muri dictature mu buto nta muhanda yigeze aho abantu amashanyarazi yigeze atanga nta shuri yigeze atanga uziko ababyeyi muri Kongo bonyine bishyura abarimu donc muri 2023 rero habaze kuba redification ubwo bavuze ati kugira ngo iki kintu kitazongera kuba iri tegeko nshinga barishyiraho meme n'itegeko rya cour constitutionnelle rivuga ko nta muntu n'umwe wemerewe guhindura za kora imyaka manda ebyiri niba warabishoboye genda niba utarabishoboye genda haza undi kugira ngo Kongo itazasubira mu butegetsi nk'ubwo mu butu yashize mwa kira gihugu akagikubita hasi Yego. Oxygen uracyanyumva? Yego, nashakaga kuvuga kuri iki ngiki cyurimo uvuga ko atari bushobore. Ariko Tshisekedi urimo uvuga uyu munsi ndi buvuga ngo ubirebye mu ishusho imwe wamwita inkoramutima ya Perezida Donald Trump n'ubutegetsi bw'abanyamerika uyu munsi bari ku butegetsi bishobora gutuma icyabaye kuri Kabila uyu munsi kitari bukunde kuko Kabila yananijwe n'abanyaburayi bafatanyije n'abanyamerika nk'uko byavugwaga nawe itegeko nshinga kurihindura ntibyakunda abaturage barigaragambya barapfa babyamaga baraho ariko ndimo ndibaza Tshisekedi ushobora gutanga byose kubw'iyi manda ya gatatu kandi Amerika ishaka inyungu ziza kubyiga babashinwa twavugaga ubushize ntubona ko Tshisekedi ari we muntu mwiza Amerika ikeneye kugira ngo intego zabo zigerweho cyane zishingiye ku nyungu y'ubucukuzi n'ibindi bikomoka muri iki gihugu zitabuza nubwo abantu baguma mu rugo nubwo inteko yakora iki nubwo bashyizemo ukuboko Tshisekedi ari guhindura itegeko nshinga cyane cyane iyi ngingo unagendeye nuko yagiye ku butegetsi noneho iyi ngingo ikaza guhinduka mu rwego rwo kugira ngo iki cyifuzo cy'abanyamerika n'abandi babifitemo inyungu gikomeze mu byo turi gukurikirana imbaraga pe zo yazishizemo kuko abadepite bari ku ruhande rwe bose bari tayari kuritora usibye abadepite ba ensemble bo niri babashyiramo iyi projet bo basohotse hanze Perezida wa Assemblée Boji Aime arababwira ati niba mudashaka ati mwigendere twebwe turakomeza ibyacu ari determine koko pe kurihindura kandi arabigeraho ibyo byo mvuze ko ari bubigereho uko nta yindi shwa nawe afite ariko nyuma yabyo kurigeraho ashobora kurihindura ariko akaba ari ikibazo kindi ari buze guhura nacyo ikibazo ari buze guhura nacyo ntabwo Amerika n'Uburayi bari kuri standard imwe yo kugira ngo bumvikane ku kibazo kuba Trump aramushyigikiye pe ko ibyo nibyo aramushyigikiye usomye amasezerano Kongo yagiranye ugiye kuri ntuza site ya Departement d'Etat américain urasanga amasezerano yagiranye na Amerika na Tshisekedi mu byerekeranye n'ubukungu byerekeranye na sécurité byerekeranye na défense ibyerekeranye n'ububanyi n'amahanga imbaraga pe barazimuhaye arazifite ariko kuri kote y'Uburayi biriya bihugu byose by'Uburayi nk'Ubufaransa ejo bundi Perezida Macron yaramuhamagaye aramubwira ati ikintu ugiye gukora ni suicide ikomeye cyane urasanga muze gushaka kuri ntuza muri YouTube urasanga amavideo y'abantu ba IDPS bari gutuka baramututsi bitutsi bitagira n'izina donc muri iyo position rero Uburayi na Amerika batari guhuza mu kurekonduza Tshisekedi aho ngaho ashobora kuza ikibazo
aho bizaterwa rero niba Amerika izareba niba yagumana na Tshisekedi ikazapa abanyaburayi, nangwa niba yazapa abanyaburayi Tshisekedi igakomeza n'abanyaburayi. Kugeza iyi saha meme n'Ububirigi nibwo navuga nk'igihugu cya nyuma mu Buraya cya gisigaye kimushigikiye gikomeye cyane, nabo bari divize hagati ya MR niyo iri parti iri kuri pouvoir hamwe na les engagés hamwe na EPS abasocialiste. Ntabwo bari kubyumvikanaho kimwe. Abasocialiste na les engagés baracyashigikiye Tshisekedi, ariko MR n'abaflama nabo ntabwo bamwemera. Donc Belgique nayo maze gucikamwe ibice muri kote yo gushyigikira Tshisekedi, kandi abatamushyigikiye nibo bafite imbaraga, kuba abaflama nibo bafite amafaranga, nabo bari bafite premier ministre. Donc iyo ndabona ari imbogamizi ishobora gutuma Amerika ishobora kubigendamo buke cyane, kuko kugira ngo Amerika itakaze Uburayi kubera gushyigikira Tshisekedi, simbibona ko Trump azakomeza muri iyo nzira. Kubera iki Uburayi buri kukwanga iki kintu? Nuko bagiye kusanga ko nabo inyungu bari bafite muri Congo Trump zose amaze kuzifata, kuko muri iyo plan yose urebye neza ubutaka bwose bwa Congo, yaba cuivre, cobalt, lithium, byose bigiye kuzajya bijya mu Amerika. Urumva ko abanyaburayi nabo ntibashobora kubyemera, baracyari kubitona Abanyamerika babyumvikanaho. Okay, batabyumvikanaho azaba ikibazo cyo kugira ngo Amerika yidepataje, ko nabivuze, swati gusigara Tshisekedi nangwa isigara n'abanyaburayi Tshisekedi bose bamuryishe undi bazumvikana muri iyo nzira. Oxygene ngira ngo network ntiyari tworoheye, uratwumva neza noneho? Handabumva nakomeza ageze biraza turaza kugerageza twumve. Jewe nari numvise nkubuze. navugaga ko niba mwankurikiye Amerika muri make Amerika ishyigikiye Tshisekedi, ariko Uburayi ntabwo bwose bushyigikiye Tshisekedi. Navuze ko nk'Ubufaransa bwo wapi, Ubudage wapi, Pays-Bas oya, na bya bihugu byose bya Scandinavie. Igihugu kimwe cyari gisigaye gishigiye Tshisekedi ni Ububirigi, ariko nabo isaha tuvugana bamaze gucikamo ibice hagati y'abaflama n'abafrancophone. Mu abafrancophone nabo akaba atari bose, akaba ari parti imwe yitwa les engagés, iriya Maxime Prévost hagarariye ministre w'ububanyi n'amahanga. Alors hakaba ari ikibazo rero Amerika igiye guhura nacyo cyo kuba itari kuri meme ordre n'ibitekerezo ushyigikira Tshisekedi. Kuko abanyaburayi nabo bari kuvuga ati Trump agiye kudutwara byose, none twebwe tuzasigara he kandi dukeneye natwe Congo. Aho rero Tshisekedi azatsinda ari uko swat Amerika ifashe koko decision kumushyigikira ikamuherekeza muri uru rugamba, nangwa ikamanza yatekereza ati se ningenda njyenyine ko Uburayi tutari kumwe, ingaruka zabyo nizihe? Ibyo bizaterwa rero na position ya Trump azagira kuri icyo gutoranya swat kubana Tshisekedi akaza pa Uburayi, nangwa akabana n'Uburayi akaza pa Tshisekedi. Aho niho deal muri geopolitique izakorwa. Ariko sinabura kubaza ngo ubirebye guhindura itegeko nshinga Perezida Tshisekedi akabona manda ya gatatu, bifite ikigereranyo cya kangahe ku ijana ugereranyije no kuba byakwanga? Geranyije n'icyakwanga. D'abord Uburasirazuba bwose ntabwo buri tayari, Kisangani ntabwo bari tayari, na ville morte bo yabaye yarese ni Kinshasa. Donc ufashe province ya Chopo ugafata Ituri yo ntishobora, kuko abahema yananiwe kubatabara. Ituri ntishobora kongera gutora Tshisekedi. Ufashe Haut-Uele, Bas-Uele, Nord Kivu na Sud Kivu yo nta nubwo ari kumwe nabo. Bo d'abord sinzi niba binabareba kuko bo bafite leta yabo, urumva ko abo ntibarimo. Katanga yose kubera Moise Katumbi, kubera Kabila, no kuba bose yarabangaje, yarabajyanye hanze mu buhungiro, kandi Katanga ijira neza kuri Moise Katumbi no kuri Kabila. Urumva ko niba Katanga idashobora kuba yatora, Kivu ntayafite kuko Kivu yo ifite leta yayo, Orientale yose ntayo. Kubasigaranye rero Kasai nayo urumva ko yamaze gucikamo ibice, kuko Delice Sanga niwitwa Claude Lubaya akomoka hariya muri Kananga. nani Delice Sanga akomoka muri Chikapa. Urumva ko Tshisekedi asigaranye gusa Mbujimayi
urumva ko na Equateur kwa Bemba ko Bemba aramushyigikiye no kuba kandi Bandundu nayo Bandundu ikaba ifitwe na Fayulu. Urumva ko na Kinshasa ntabwo navuga ko yose Tshisekedi ifite ayigabanye nayo na Fayulu kuko burya Kinshasa iremwe cyane n'abakongo n'abaluba kandi abakongo nibo benshi kuko bari hafi bava Bandundu byoroshye bakava na Matadi byoroshye. Urumva ko Tshisekedi marge de manœuvre isigariye muri Kinshasa na Kasai gusa n'igice kimwe cya Equateur, naho uburasirazuba zone yose y'abaswahili kuko rubivuze n'abageneral bose yabo yarabafunze, abapolitisi babo bose yabajyanye mu ntuza mu buhungiro. Biragoye cyane kumva ko usibye kwiba gusa naho tuvuze ngo amatora koko akorwe bien biragoye cyane kuba yabifata ngo baratsinze. Biragoye cyane, biragoye ko popularité yaragabanutse. Kuri icyo wenda kugira ngo tukureke uruhuke amasaha y'wanyaragiye, nashaka kubaza ku kijyanye no kuba muri press conference iheruka nyakubahwa Perezida Tshisekedi n'abanyamakuru yavugaga ko amatora 2028 bafite amerwe cyangwa amatsiko yo kuyabona bayasubize mu isaho, niko mu Kinyarwanda tubivuga, kubera ko hadashobora kuba amatora mu gihe ataragarura ibice bigenzurwa n'inyeshyamba AFC M23 ndetse na twirwaneho. Ariko hari none ndashaka kumenya itegeko nshinga rishobora guhinduka hatabaye referendum cyangwa se amatora yo kurihindura aciye mu baturage bose nkuko bikorwa, kubera ko nibavuga ko hataba amatora 2028 kubera ko adafite igice cy'uburasirazuba. Ese amatora yo guhindura itegeko nshinga yo yaba mu bice bimwe mu gihe yo gutora perezida yataba muri bimwe? Ndagira ngo duhurize izo mvugo zombi. Aya matora ubushize amatora 2023 yayakoze ntabwo igice kimwe cya Nord Kivu cyatoye kuko cyari kirimo AFC na M23 kandi yaratambutse. Aya matora nayo ashobora gufosinga kuyakoresha, ariko Mamaskovia ibice bitarimo ubungubu bitazatora harimo abantu benshi cyane. Ku mibare mfite hafi 8,654,850 y'abaturage bango hari nibura 3,000,000 n'ibihumbi 800 muri Nord Kivu, hakaba hafi 3,000,000 zindi muri Sud Kivu na 2,000,000 hafi n'igice muri Ituri, kuko ari ama province yombi Nord Kivu na Sud Kivu. Igice AFC M23 da control bari muri état de siège. État de siège bango hari ubutegetsi bwa gisirikari ntiyemere kuba amatora, bitanga imibare nibura 21 n'ibice 48% y'abantu batazashobora gutora. N'abantu benshi cyane. Nibango ibaze ro tujanishije kwijana abaturage 21,40% batazatora, ngo ibizavamo ntabwo bizaba bifashe igihugu cyose kizima. Urumva ko azaba ari amatora igice, ariko we kuri we ari tayari kuyakora kandi arayakora koko, kuko abadepite baramushyigikiye, bamwe babahaye n'amafaranga babemere buri muntu 100,000 azaba azahabwa kugira ngo rya tegeko niriva muri za komisiyo baritambutse rigiye kwa perezida ripromulgue aya matora. Kandi na Kadima perezida wa Seni amaze kuvuga ati leta nibyemera ati ngewe amatora nzayakoresha ati kuko gukora amatora kamarampaka ngo ntabwo bigoye cyane nko gukora amatora asanzwe. Donc iri tegeko nshinga ryo nako referendum yo arayikora malgré nubwo Nord Kivu na Sud Kivu batabibaho. We kuri we ngo nubwo yasigara na Kinshasa gusa ngo ibindi byose bakabitwara, me agasigara ari perezida wa Kinshasa na Kasai pourvu que atavaho, kuri we biramuhagije. Donc bizaba bigoye koko, sinzi ni kuko twatubivuze wenda na mahanga azadesida kuko ni asanzwe adesida no kuba yaragiyeho ngira ngo wakurikiye uriya musenatere wahoze nani umunyamerika avuga ati ngo araregreta kuba yaratanze position yo gushigikira Tshisekedi ngo nubwo bari bazi ko atatowe. Donc hari ahantu decision zifatirwa uko bivuze muri Amerika ni Burayi, wenda nibo bazadesida, ariko ibi byose bizaba bikozwe bizaba biri à l'encontre y'itegeko nshinga, kuko nta wemerewe mu itegeko nshinga gukora referendum hari état de siège, nta wemerewe gukora itegeko nshinga hari abaturage bamwe nkayi plus 21 n'ibice 48 batazayiparticipaho. Ariko ibi ngibi
bikazaba bihesheje tena umuntu witwa FCM 23 imbaraga zikomeye cyane kuko igihe iwa muri eneo bo barimo hatazaba iryo tegeko nshinga nabo bafite wenda ubushobozi bwo gukoresha nawe amatora ya referendum yo gukora icyo bita autodetermination. Ikibi hakaba harimo ingaruka zo kumva Katanga yiproclamye kwigenga, hakaba havamo ingaruka zo kumva ngo Kivu yigenze, hakaba havamo ingaruka zo kuva ngo Ituri yigenze. Izo nizo ngaruka turi kureba muri iyi forcing Tshisekedi ari gukora yo gukoresha referendum bidaciye mu itegeko nshinga, hari n'abaturage bamwe batazayiparticipamo. Bwana Oxygene, nagira ngo wenda tuvuge kuri iyi, uravuga ngo biraha imbaraga AFCM 23, ariko nuza kureba Amerika nk'uko wavuze ko ishyigikiye Tshisekedi mu buryo bweruye, yakuye M23 Uvira irayizaniye igeza Kamanyura, iyikura ruguruza Warikare ibagarura muri zone ya Masisi n'ibindi bice n'ibice bya za Rubero irabamanura. Uyu munsi bararaswaho, abanyamurenge bararaswa n'indege zimwe bivugwa ko nta gihamya keretse wenda ubifiteho amakuru ko zishobora kuba zihaguruka zivuye i Bujumbura. M23 idafite uko ishobora kuzihagarika kuko itatinyuka wenda kurasa Bujumbura n'ibindi byinshi. Uyu munsi mu gitondo cyangwa se ejo hashize muri Amerika, nubwo biba bigeze iwacu habaye ku wundi munsi, bafatiye ibihano umwe mu bagize AFCM 23 nk'ushinzwe iperereza, Koloneli Amani Nzenze. Uyu munsi nawe yagiye ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika. Iki gituta Amerika ishyira kuri M23, uratekereza ko mu gihe iri bishyigikiye Tshisekedi mu guhindura itegeko nshinga ntiza gufata amaguru n'amaboko bya M23 ikayibwira iti mwicara aho twabahaye mu gihe tukiga ikindi tuzabakoresha? Ibyo uvuze birashoboka kubera inyungu nyine z'umuntu nka Perezida Trump, ariko ukurikije Amerika yose nk'ukuntu yubahiriza ibintu bya demokarasi, nawe ntabwo abyumvikanaho na bamwe bakorana, kuko ngira ngo Tibor yaravuze, wabonye position yafashe. Hari n'abandi basenateri bagiye bavuga ati se ibintu Amerika irimo muri Congo turabona ko atari bizima, hari mu bibazo bya ruswa, hari mu bibazo byo gutera iterabwoba, kandi utibagiwe ko manda ya Trump nayo iri kugenda nayo ku musozo. Bishobora kuba imanda zabo zishobora kuzarangirira rimwe. Alors oui c'est vrai, igitutu kirahari, kandi icyo gitutu gifite justification kuko bakeneye kugira ngo babonera koridoro ya Lobito yo kugira ngo minere zabo zitambuke. Ariko amakuru dufite kugeza iyi saha, marga igitutu Amerika iri gushyira kuri FCM 23, igitutu iri gushyira mu karere, Tshisekedi ntabwo yari abahereza sinyatire ya nyuma yo kubemera ko ira koridoro ya Lobito ayitanze. Reka da, donc nawe ari kubajera, nabo bakamujera, bakabati okay sawa nta kibazo, ati ikibazo ni FCM 23, okay ibihano okay reka tubitange. Ibyo twabisomye, Colonel Nzenze bamuhaye ibihano, tiwe wa mbere si n'uwa nyuma, ngira ngo hari n'abandi bagiye kuza ku makuru dufite, ariko iyo ntabwo ariyo solution yo gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Twarabivuze mu kiganiro gishize, aussi longtemps que il y a des causes profondes, bira bibazo by'ivangura ry'amoko byo kuva ko hari ubwoko bumwe budagomba kuba, nk'uko bivuze bamwe bari kuraswa biturutse Bujumbura, biturutse Kisangani, bariko Kisangani yo ngira ngo centrale yo kurasa yamaze yarasenyutse, sinze inkuba zaturutse, twabonye bari Kanama image ko yahiye, donc ubu Kisangani yo ntigikora, ariko hari indi kubakwa za Kindu, hari indi iri kubakwa momentanema za Kindu, ntabwo tuzi ko yatangiye gukora nangwa iri gukora, ariko amakuru dufite ishobora ko yatangiye, n'izindi ziba Bujumbura nk'uko wari ubivuze. Ibyo byose wise bien, ariko bizageraho Trump ahure nawe n'ibibazo byo kwica ibibazo bya demokarasi. Sinzi ko ku makuru dufite ntabwo yari yabyumvikanaho neza na administration yose, usibye wenda Rubio nangwa ntuza Bulosi buri yakoresha konsewe, ariko ku bandi ba politiciens b'Abanyamerika barabona ko Amerika iri kugenda itakaza agaciro kayo ya demokarasi koko ivuga ko ihagazemo. Alors ibya byo kuva ati Tshisekedi
nawe ikibazo afite à l'interne imbaraga ze ku rwego rwa gisirikare ubu ngubu zaragabanutse cyane ngira ngo wari wanabikomojeho uyu munsi agiye gutangira urubanza rw'abajenerali bagera kuri 6 niba atari 8 bashinjwa ngo kuba barakoranye n'u Rwanda, bashinjwa kuba barakoranye na M23, bashinjwa ubugambanyi, bashinjwa kuba bari bagiye gukora kudeta, kandi abo bajenerali bakaba nabo bagifite imbaraga mu rwego rwa gisirikare. Hakaba hari ubwoba abanaliste bavuga bati ibyabaye kuri Alpha Conde muri Guinea muri 2020 bishobora kuba kuri Tshisekedi. Alpha Conde yakoresheje nawe referendum anabigeraho n'amatora araba, ariko amatora amaze kuba nyuma y'amezi 18 nibwo Mamadi Doumbouya ya 2021 yagize uteye mukubise hasi, yabuze umuntu umutabara kuko abantu bose abasirikare nawe yari yarabafunze, abaturage bose yari amaze kubashira chini ya ulinzi, nawe yarafite na support ya Amerika. Alpha Conde yarayifite, ntago byabujije Mamadi Doumbouya kumukura ku butegetsi. Akaba naribyo tubati Tshisekedi zo mbaraga zifite koko nakore forcing ahindura itegeko nshinga, akoresha amatora afate manda ya gatatu, ariko kise nyuma yabyo niba bidashobora kuzamubera nk'ibya Alpha Conde. Hari ibindi byabaye vuba cyane bya Pierre Nkurunziza nyakugenda 2015 Burundi, nawe yakoresheje meme system, aba intuza abaturage bajya mu muhanda, hapfuye abantu basaga 400 bajya mu buhungiro, ariko nyuma yaho nuko yaje kwitaba Imana mu kwa 6 ariko yasize igihugu kiri muri crise ikomeye cyane kuko igihugu cyafatiwe embargo n'amahanga kugeza n'ubu ngubu Karabira Mamaskovi yagira ngo wabo bizikundusha ibujumbura ntiboneka, ira nibihano bahawe bikiri gupeza ku baturage kugeza n'ubu ngubu. Anari byo tuvuga ati niba Uburayi bukomeje position kudashikira Tshisekedi, Uburayi nibufatira ibyemezo bikomeye cyane leta ya Tshisekedi kuba yagiye on the whole itegeko nshinga agakoresha ingufu mu koresha igihe na Amerika. Kinshasa Kongo ishobora kujya mu bibazo nk'ibyo Bujumbura yagiyemo igihe Nkurunziza yakoze nawe forcing, nangwa bigakorwa nkuko byabaye kuri Alpha Conde, ugasanga agatsiko kamwe k'abasirikari kamuritse ku butegetsi, hanyuma ibintu bigahinduka ukundi uko atabiteganyaga. Yego, Oxygen wenda tugana ku musozo, mfite ibibazo bibiri nifuza kuba nakubaza kuri iki ngiki n'uburi twari turimo tuvugaho. Mu 2016 17 kiriya gihe cyose Kongo Kinshasa yari ifite umunyapolitike ukomeye cyane witwaga Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi yarafite abarwanda shyaka be benshi bamushyigikiye, basaga nkaho barambiwe ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila. Kuri ubu ngubu urebye abanyapolitike bose, ninde ubona afite agatege cyangwa se imbaraga zo kuba yabasha guhangana Tshisekedi ku buryo bitabigera nkuko Kabila we byamunaniye icyo gihe? Ikindi kibazo cya kabiri wenda kugira ngo tunave kuri iyo ngingo, igihe leta zunze za Amerika nubwo bakunze kuzigarukaho ko zishyigikiye Perezida Tshisekedi ariko ziri ku mahame ya demokarasi, mu gihe bafataga uramu perezida wo muri Venezuela Maduro, Mark Rubio umunyamabanga wa leta zunze za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga yatangaje ko batajya bita ku bintu bigendana n'amategeko mpuzamahanga, ibyo ntacyo bivuze ku nyungu za leta zunze za Amerika. Amerika nk'abantu bafite inyungu muri Kongo banasinyanye amasezerano yo gucukura amabuye y'agaciro, bafitanye amasezerano y'uramuhora wa Lobito. Ubona ibintu bya demokarasi n'amategeko mpuzamahanga batazabyirengagiza kuko hari ubafitiye inyungu uri ku butegetsi? Urakoze cyane Shaddad. Icyo nkubwira ko mu politiciens navuze, yaba Sesanga, yaba Martin Fayulu, Matata Ponyo, Jean-Marc Kabund, isaha umuntu ufite imbaraga zienkarna ezo Tshisekedi le pere yari afite ugiye cya Kabila ni Moise Katumbi. Moise Katumbi afite base y'icyama cye ya Ensemble pour la République. Yego. D'abord we afite n'abadepite bari muri ntuza muri parliament, ngo afite abategetsi afite abadepite bari muri parlement. Icya kabiri Katanga ifite imbaraga zikomeye cyane, niyo province ya mbere itanga nibura budget isupportinga budget ya leta, kandi Katanga imaze yose kwiyalinya inyuma ya Moise Katumbi. Donc Moise Katumbi niwe ugiye guhagararira aba bose kugira ngo bahangane na Tshisekedi. Urebye na marche apele yakozwe, nyirango wakurikiye video yakoze, niyo abantu benshi bagendeyeho kuba bashoboye kuba bubahirije iyi ville morte y'uyu munsi. Alors tugiye
warubajije ahantu wacitse ku byantuza cya kabiri, nta kibazo cya kabiri ntabwo nacyumvise neza. ikibazo cya kabiri cyageraga kiti igihe Amerika yafataga uriya mu perezida wo muri Venezuela Maduro. Yego, Mark Rubio yavuze ko ibintu bigendanye n'amategeko mpuzamahanga ahantu hari inyungu za Amerika bitabareba. Ntacyo bivuze kuri bo bareba ibiri mu nyungu z'abanyamerika, kuko ari nacyo cyatumye bafata perezida Maduro. Kuri iyi nshuro kuvuga ngo Amerika iraza kugira ubwoba ishingiye kuri demokarasi, wavuga ko Amerika yubahiriza demokarasi harafashwe Maduro? Yego, très bien, ni ikibazo cyiza cyane. Baramufashe. Itandukaniro kuri bombi rihari nuko abaturage ngira ngo nibo Amerika ishobora kuzahura nabo muri terrain, kuko abaturage bari decide kuvuga ngo degré ou de force Tshisekedi agomba kugenda, kuko ibibazo abazaniye biruta ibibazo Kabila yateje. Alors bashobora kwati koko baramushyigikiye, itegeko akarihindura, ariko buri munsi hashobora kuzahajya haba za manifestation ku buryo ubutegetsi buzaburwa. Iyo manda ishobora kuzamugora kuyobora, kandi ntabwo Amerika izavuga ati ije gukora repression ngo ngiye kwica abaturage bose ibamare. Ubwe ko iyi saha na message ndi kuzibona isangane ibintu n'ubu ni bucece, Lubumbashi ni bucece, Kinshasa iracyakomeje. Ibintu nibikomeza Amerika ishobora tisatugenda, ariko gestion yabyo ntabwo bazaza kugira ngo niyo Trump azaza Kinshasa yoreba abaturage ababwira ati mujye mu murongo mumukurikire. Oya, ngira ngo aho iyo niyo position bashaka kuzahura nayo, bazahura n'abaturage ku muhanda. Kereka niba Amerika ishobora kuzaha amafaranga Tshisekedi azatuma ahindura ubuzima bw'abaturage, icyo cyo aho birashoboka, ariko ubuzima ntibukomeza kuba bwa bundi. Bari bavuga mu Gifaransa ngo ventre creux na point d'oreille, ngo inda irimo ubusa ngo ntabwo igira amatwi yayo ntabwo yumva. Abaturage bizagora kugira ngo bumvire Amerika ngo bakurikire Tshisekedi, kandi bazi ko abana batagiye ku ishuri, nta muhanda, nta karbira, nta salere, abasirikari batahembwe. Sinzumva abo basirikari bazajya ngo bagiye ku rugamba ngo kubera Trump yavuze ko ashyigikiye Tshisekedi. Simbibona. Tshisekedi azaza kuretura basigaye wenyine muri iyo manda, koko icyo gihe azaba abaye vulnerable, kuko nta baza z'abafite abaturage, nta baza z'abafite ya gisirikari. No muri ANR n'ubuse ngo yatangiye umukwabo ngo ari gukuramo abantu bose ngo akeka ko bakorana n'u Rwanda. Biragoye cyane, ngo bababonyemo abantu basaga 600. ubu bose bavuze ko cyumweru gitaha bose bazabakubita muri kasho ngo wane. Services zose amaze kuzishambarda. Iyo ni nubwo yashigikirwa na Amerika, ariko ubu imiyoborere hagati mu gihugu izamugora, kuko azaba afite ikibazo cyo kutagira base yicariyeho nk'abaturage bamushigikiye, nk'igisirikare kimushigikiye, nka service de sécurité zimushigikiye. Yego, bwana Oxygene, turagushimira ku mwanya wawe n'amasaha atakoroheye kugira ngo udufashe kumva ibi. Twe nk'abanyamakuru tureba rimwe na rimwe byanditswe hirya no hino, ariko turagushimiye nk'umwe mu bashakashatsi bazi iyi Kongo, kandi n'uyu munsi ukiri mu mirimo ishobora gutuma umenya uko Kongo ibintu birimo kujya mbere. Turagushimiye. Nanjye ndabashimiye na Shadadi n'abadukurikira bose. Turacyakomeje kubikurikirana, ngira ngo ejo n'ejo bundi tuzagaruka tubabwire noneho decision zafashwe, kuko Tshisekedi hari indi plan afite nibimunanira. Icyo ashaka gukora, icyo ashaka ni itegeko nshinga nananirwa kurihindura. Azahamagara dialogue, ashaka guhamagaza dialogue, azahamagara noneho yise 64, ahamagaze Kabila kugira ngo bumvikane, barebe ukuntu haba transition yo kugira noneho bumvikaneho igihe amatora azabera, kuko iki gihe deja nubwo amatora ya 2028 ntashobora kuba. Hari ikintu numvise kucyahamagara Kabila wahunze ukatiye gupfa. Amerika yafatiye ibihano, ntahamagare Katumbi, ntahamagare Fayulu, ntahamagare n'abandi benshi twagiye tuvuga bari muri bahoze muri rya huriro ryitwa Ramuka. Iyi se 64 yose azayihamagara ya namakuru dufite yizewe.
iyi ni force agiye gukoresha nibimunanira koko abonye ko abaturage bamukoze bahagaze mu muhanda kugira ngo adahindura itegeko nshinga, azaba oblige guhamagara abaopoza bose bavuga ko ashobora kuzahamagara ahubwo na SM23, noneho bakicara hakaba dialogue inclusive izatuma bumvikanaho, noneho kugira ngo asabe transition nibura y'imyaka 2 kugira ngo bimupermete noneho kugira ngo bakore revision fiche electoral, abantu babona amakarte y'amatora, noneho bategure amatora ariko yo ashobora kutazabamo. Ariko iyi kope nishoboka yo guhindura itegeko nshinga byanze bikunze byo akeneye kugira ngo abone indi manda, ariko C64 na Sauveur Congo bibamuhagarika kugira ngo atabihindura, azabahamagara yumvikane nabo, bumvikane ukuntu bakora transition yo kugira ngo bategure amatora noneho nyakuri, ariko ashobora kuba atazaba arimo, hazaba arimo umukandida we azaba yarashatse kuko we bizaba byananiranye, kuko kundi Kabila nayo yabikoze 2016 bikananirana, agafata Shadari akamushyira mu matora 2018 nubwo byananiranye, hanyuma Tshisekedi agafata ubutegetsi. Nawe niyo nzira ashaka gufata, niyo plabe Tshisekedi afite, nananirwa guhindura itegeko nshinga. Ndagushimiye. Murakoze cyane Mama Scovia na Shadari, turabakunda cyane n'abakunzi banyu, turabasuje tena, amahoro y'Imana bane namwe. Nawe muhorana. Arakoze cyane. Tuzo Oxygen ngira ngo abantu benshi bamaze kumumenyera hano, ni umwe mu badufasha kubijyanye n'iyi politiki. So ariko reka turebe amashusho yacu yo mu mujyi noneho dufasha abantu. Ngira ngo umujyi rwose Oxygen yagiye, turamushimiye. Ngira ngo kubanga bw'ibyuma badufasha noneho tukareba umujyi. Hari ifoto bari bazanye mu kanya kuri screen twayifashisha. Yego, urebye iyi foto ndagira ngo abadukurikiye bamenye ngo iyi foto iyi ngiyi iri ku ruhande, abareba kuri televiziyo, abareba kuri screen, inyuma hano umujyi usanzwe nuko umeze, sibyo? Yego. Ubu none umeze nk'aho uri kuri iyo side yawe. Yego. Aha rero ngira ngo sorry nayisize mikoro, aha ngira ngo nicyo Oxygen yavugaga. Yego. Aha ikindi kintu giteye impungenge, wenda ndaza kongera kwifashisha Professor Tombora Octave nituza kumubona muri uyu mugoroba, nawe adufashe nk'umuntu uri hafi hano ukurikira ibintu cyane. Kuba umujyi hari umuntu watanze itangazo, yaba Katumbi Moise nabonye nawe yabyutse yifata video ahamagarira abanyekongo kutaza muri iyi myiga, kutaza kujya mu mirimo. Kuba umujyi wari umeze utya, ubucuruzi ukungahaye mu bikorwa bitandukanye, wabagumeze gutya mu busanzwe, kuri inshuro ukabumeze utya. Yego. Iki nanze ko Oxygen akijyamo cyane, ariko ninde wahamagaye abaturage bakamwumva batya? Muri Kongo aba bantu bose baba muri ririya huriro, uko bavuze buri wese afite abayoboke be. Yego. Katumba afite abayoboke benshi muri Lubumbashi na Katanga. Na Lubumbashi nabonye irimo ubusa. Ndashaka kureba nk'iki Kinshasa. Ariko Martin Fayulu Kinshasa niwe nyiri Kinshasa. Aha, Martin niba yahamagaye abantu bakavamo. Yego. Irubumbashi ngira ngo nayo video ifoto turayifite, wenda nubwo ntazi niba nawe bayikoze batya. Irubumbashi naho umujyi urimo ubusa. Umujyi nawo urimo ubusa. Nabonye nakate n'abantu bavugaga ngo abantu ngo bari kuboneka mu mihanda, ari abantu koko baje ngo kureba niba nta bantu bari mu mihanda. Umuntu akaza bata ariko koko ntibaje. Yego kaza. So hari nabo nabonye bavugaga ko bafunze amaduka yabo kubera ubwoba. Yego, iyo habaye imyigaragambyo n'ubikore barakwangiriza. Ubwo turibaza iki kintu uwahamagaye bakitaba. Kinshasa buri gice kigiye gifite abacyo. Noneho hano Kinshasa ni Fayulu, Irubumbashi ni Katumbi na bakamitato bose bafatanya, n'ibindi bice bya Kinshasa, metropolitan ya Kinshasa ni uretse Kinshasa centre igifitemo ba Denis Sanga, harimo n'abandi benshi bari muri iri huriro navuga ryahoze riramuka bakaza gushwana Tshisekedi. Barimo n'uwahoze ari perezida w'inteko birukanye. Yego. Ariko Vital Kamerhe we aracyari muri ntuzi, aracyari muri Union Sacrée pour la République. Aracyari mu ihuriro ariko nyine ntagaragara neza, ariko nawe yagomba kuzaba intambamye mu bigendanye n'ihindurwa ry'itegeko. Ariko kuri iyi nshuro aragaragara yemera. Kuri iyi nshuro ari muri Union Sacrée kuko n'inteko iracyayobowe n'umuntu wo mu ishyaka ryabo. Ikintu dutegereje ku mugoroba ni ukwibaza niba ibi bikorwa by'abaturage hari icyo bivuze kuri politike mpuzamahanga. Bifite icyo bivuze ku ishusho. Urebye niba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ahamagara abaturage akavuga ati ntimuze kugenda ku kazi, umujyi ukaba wasinziriye muri ubu buryo, bakoresheje ijambo ribi.
umujyi wasinziriye hariya ni wabaye ville morte, nta bikorwa biri gukorerwamo, Yego. ariko bifite icyo bigaragaza ku bukomere bwa Martin Fayulu ndetse n'abariya bose bahuriye muri iri huriro rirwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga. Yego, ubwo ngira ngo abakunzi bacu ntimuze kuramirwa, turaza gukomeza kwifashisha abantu batandukanye kugira ngo twumve iki kintu kirimo kuvugwa icyo ari cyo. Iri ni itsinda rinini ry'aba bagabo twavuga ngo bose ni inkorokoro, ariko na Mukwege nawe tutamwibagiwe mu burasirazuba no mu bindi bice. Mu minsi yashize yari yikomye Perezida Tshisekedi avuga ngo ni umuntu wihimbaza utarimo kwerekana ibikorwa n'ibindi, ahubwo ashaka ngo abantu basingize perezida n'ibindi byinshi bitandukanye. Ikindi biragera wenda mu musaha nimugoroba twamaze no kumenya niba hari icyo leta ya Kinshasa itangaza ku bikorwa byakozwe n'abaturage byo kwanga kuza mu mirimo no kugaragara. Gusa ifoto yo muri Kongo yavuze ko umuntu utagiye ku kazi uyu munsi batazawubara. ubwo yahiye. Ubwo ikintu nanone ni ukumenya ngo batamuhembye uyu munsi niba bitazongerera ibyago byo gutuma n'abakozi bari batinye kuza batarakara bwa burakari, noneho ushobora guhamagara abandi bantu. Tekereza uvuze ngo umuyobozi w'ibitaro kuko ataje ntabwo muri bumuhembe, akabwira abaganga bose ati uyu munsi ntituvure, urumva byaba bifasha indi ntera. Ariko ibyo byose ni ukureba, n'ibindi turaza kubigarukaho. Ubwo turabararikira nitugira amahirwe yo kubona Profesa Tombora Oxidave, ariko twari dufitanye gahunda nawe turazagaruka tuganira ku mikorere n'imiterere y'iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Cyane turaza no gusubira ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ishingiye ku kiswe ngo abantu bari mu gahenge, ariko imirwano ikomeje. Ngira ngo aya mashusho yakomeje kugenda asobanura ibintu byinshi bitandukanye. Urabona, ngira ngo ku bahanga uyu badufashe kugenda bahuza ahantu mu busanzwe, noneho bakatwereka uyu munsi uko hameze. Reka tumushimire Shada. Ndabashimiye mwe mwese mwari mudukurikiye na bagenzi bacu badufashe ku buhanga bw'ibyuma mu guhuza aya majwi n'amashusho ndetse n'ibyavugwaga muri rusange. Genda Scovia Mutesi, iyi ni Mama Rwagasabo TV. Ntimujye kure yacu, turakomeza kubaha amakuru ku gihe. Ndabashimira.